umuntu wishira hejuru yigira imvuzi yo kwivuga aho kubika imeme mu kwivuga kugira ngo ibyo akora bivuge n'ibyo atavuze. Wowe Fofo ukaza kumbwira ngo ukaza kwigira imvuzi, ukaza kwigira umuntu uzi kuvuga ku bya cano yawe aho kubika imeme mu kumbwira ibya cano yawe kugira ngo bya bikorwa bya cano yawe ukora bimbwire. Rero ko niko kwishira hejuru. Umuntu wishira hejuru aza yigira imvuzi yo kwivuga aho kubika imeme mu kubivuga kugira ngo ibyo akora bivuge ibyo atavuze. Rero guca bugufi no kwemera umwana w'Imana. Kristo niwe rugero rwo guca bugufi. Umwana w'Imana akemera guhinduka umwana w'umuntu kugira ngo uwo mwana w'umuntu ahindutse ahinduke umwana w'Imana kubwo kumwizera. Hello nshuti bavandimwe, mumeze neza. Turi imbere yanyu ya kamera tumeze neza, turakomenta ikibazo nk'ibisanzwe. Turashima Imana. Ni kuri ya channel yanyu Uvira Iwacu TV. Turabasaba kudukurikirana nk'ibisanzwe, kuduteza imbere. Wewe wakoze subscribe reka tugushimire, nawe utarayikora turakurarikira kuyikora kugira ngo ukomeze ubone ibyiza biri kuri ino channel. Rero murabona sindi njyenyine, ndi kumwe n'umutumire hano. Reka tumwiyegereze yibwire n'abantu badukurikirana kugira ngo batamuze bashe kumenya tugane tuziranye. Tugwaye ikaze. Murakoze. Kuba atakuzi ninde turi kuganira nande? Amazina banita Ndagawa Esbone. Tuyino Bujumbura gusengera muri Kanani. Yego. Usengera muri Kanani? Yego. Kumeze nk'umuntu w'umushumba bimeze? Aya. Mu ikanisa usanzwe ukora iki? Mu kanisa dusanzwe dukora imirimo y'Imana bisanzwe. Korali ndetse no gusenga. Yego. Uri umukorali? Cyangwa uri no mu yumbe mukunda? Ndi umukorali nkaba no mu yumbe. Tukiraho ubu bihuza gute nyine kuba uri umukorali no mu yumbe? Uko byose ugomba kumva ko bishoboka. Rero bishe ko bishoboka bize bishoboka. Impamvu bidashoboka ni kubera ko wumva ko bidashoboka, ariko iyo bishe ko bishoboka n'ibidashoboka bize bishoboka. Okay, Esbone ndakeka hari abamuzi hari n'abatamuzi. Noneho wowe utamuzi no yamaze kutwibwira, tugiye kuganira ibintu kabinga nyine ashaka gusangiza abantu b'Imana mwe mudukurikirana. Esbone, ikibazo cya mbere nshaka kubaza, abantu bawe bagukunda cyangwa se bagukurikirana, wenda nkatwe dutunze nimero zawe za WhatsApp, hari utuntu dukunze kubona upostinga nyine turi muri ijambo ry'Imana cyane. Sinzi ko ni nayo mpamvu nahere nyine nkubaza ngo se uri umushumba cyangwa, ariko wowe nyine uraje ubyisobanurire sibyo? Ni iki gutera nyine kubandika ari amagambo nyine yiganjemo ubutumwa cyane bw'Imana? Cyambere ugomba kubanza kubyiyumvamo. Nziyumvamo narangiza kubyiyumvamo nkabyandika, ariko ntabwo nzandika mbikuye mu mutwe, nzagendera kuri Bibiliya. Abankurikirana bazabireba, ntabwo mba namvuga umuntu, mba namvuga ibijanye na Bibiliya, ariko mbibwira abantu ni ubutumwa tuba twadutanga bazita quotes. Rero nkaco dukora. Niyo uzi ubikura cyane, ni ibi uza wibandaho? Hari n'ukuntu basi dufate nkanje nkunda gukurikirana Gitwaza sibyo? Hari amagambo azagenda postinga nyine nimba ari zo quotes nyine sibyo? Kenshi nje niyo nzikura. Wowe nyine ni hehe uza wibanda cyane cyangwa uzusoma ibitabo cyane? Ibitabo ndabisoma ariko sinavuga ko ari cyane kuko nubangiye gukabya. Hari abavuga ubutumwa benshi bagiye batandukanye zo nkurikirana, ariko ntabwo ari amajambo yabo nza nandika, ahubwo amajambo yabo ashobora kumpesha yaje nandika. Yego. Okay, nibaze ko uza usoma Bibiliya. Bibiliya ni iki muri rusange? Bibiliya icyambere, Bibiliya ni ijwi ry'Imana. Bibiliya ni impumeko y'Imana. Usomye Bibiliya wowe wumva ijwi ry'Imana, ntabwo ari imyandiko nk'uko tubibona, ahubwo ni ijwi ry'Imana riba ryanditse. Uyisomye uba uganira n'Imana. Rero Bibiliya nje nk'uko byumva. Ikintu cya mbere
Bibiliya ni ijwi ry'Imana. Ikintu cya kabiri, Bibiliya ni telefone umuntu ashobora gukoresha aganira n'Imana. Ikintu cya gatatu, Bibiliya ni igitabo cyuzuyemo ibisubizo byose umuntu yakwibaza. Wowe urwaye, wowe urwajije, wowe wirukanwe mu nzu, wowe ufite ikibazo gitandukanye, ikibazo cyose wowe ufite wawibaza, muri Bibiliya kirahari, hari igisubizo cyayo. Yego. Nico gisobanuro cya Bibiliya? Kuri jewe. Urakijijwe Esbo? Nakijijwe. Wakira Yesu nk'umwami n'umukiza ryawe? Kumwakira ni ukubyatura ukanabigenderaho. Ariko navukiye mu muryango w'abarokore w'abantu bakijijwe. Rero kuva kera ndasa n'uwavukiye mu ikanisa. Ariko ubwo natangiye gusenga nkimenya ubwenge nyine nihitiramo. Ahari 2020 nko mu kwa kabiri Reverend. Uranabyibuka neza? Yego. Wabatirijwe mu irihe torero? Nabatirijwe mu nkambi mu itorero rya Kanani. Ni naryo nsengeramo hano ariko rikorera no mu nkambi. Kubatizwa hari abatazabitahura, wowe wamaze kubisigura ko ari ukubyatura sibyo? Kubatizwa kubisobanuro notanga. Kubatizwa bisobanuye twumve mu ncamake. Ni ugupfana na Kristo ukazukana nawe. Kwa kundi baba bagushize mu mazi biba bisigura ngo fufu wa kera arapfuye, hanyuma havutse fufu wa kabiri ugiye kuyoborwa n'umwuka, ugiye gukora iby'umwuka ishaka, ugiye gukora iby'Imana ishaka. Rero kubatizwa si biriya bazadukorera, kubera ko bazaje kutubatiza kera twaremeye, kera twarabatijwe. Kubatizwa ni ukubyemera ukabatizwa. Biriya bazadukorera byo kudushira mu mazi ni ikimenyetso cyerekana ko twabatijwe n'umwuka wera. Urumvira ni geste gusa bakoze. Yego, ni ikimenyetso kigaragariza amahanga, kigaragariza abantu n'isinya, igaragarira abantu bose ko wabatijwe. Ariko ugomba kubatizwa mu gihe wapfuye ku ngeso mbi za kamere, ariko utarabifaho. N'ubundi bagushira mu mazi urujya wa kera wakaza ukora ibyo wari usanzwe ukora, bagukuramo ugasohoka kuri wa wundi. Ariko mu gihe bagushizemo rajya amazi warahindutse, bazayagushiramo bakayagukuramo, utaba ari wowe. Pawulo niko yavuze ngo utahaganije muri je, ahubwo ni Kristo. Jewe wa kera yarapfuye, asigaye hakorera Kristo muri je. Okay. Bible umaze kuyisigura, ndakeka ko no gusenga kuza usenga. Uri umunyamasengesho. Gusenga ni iki? Ubisobanura gute gusenga? Gusenga abantu benshi barashobora kuba use n'ubisanzwe ko wifashe cyane nuko yagutesha amavuta y'agace. Uragwaye? Apore cyane. Ngaho dusigure nyine gusenga. Abantu benshi bazabisobanura ko babyumva. Jewe ko mbyumva icya mbere, gusenga no gusaba. Gusenga no gusabana n'Imana. Nicyo gusobanura cyo gusenga. Ubundi busobanuro buto notanga, gusenga no gusesera ugasingira icyo utosingira mu gihe utaseseye. Gusenga no guca bugufi. Mu gihe wumva ko hari icyo ushaka, mu gihe wumva ko hari aho ushaka kugera, ntabwo uzahagezwa no kuzishira hejuru, ntabwo uzahagezwa na famiye yanyu, ariko nukunda amavi yawe, niwemerera amavi yawe ukayemerera gupfukama, ukaba inshuti y'amasengesho. Amasengesho ntazaba amasengesho, ahubwo azaba wowe. Ababonye fofo baza bahita bamenya ko uzusenga no mu gihe utarabivuga. Okay, Esbon, ni iki cyaguteye kugira gusenga? Wenda ari umuntu wabikuzanyemo cyangwa nyine hageze igihe nyine ubyiyumvamo kugomba cyanteye gusenga. Cyambere gusenga, ntabwo navuga ngo hari impamvu yabinteye. Kandi urumva hari bamwe bazaza nyine bagatanga ubanya bakavuga ati umuntu watumye nkunda gusenga, swate dufate narebeye kuri runaka, narindo ikirara gutya muri ubu buryo, ariko nakarambwiriza numva naje noza mu ikanisa nyine ngakorera Imana muri ubwo buryo. Rero niki cyabiguteye? Ninde wabiguteye?
nta muntu uhari ushobora kuba waranteye gusenga, ahubwo ukuri kwa Bibiliya nzi uko kwanteye gusenga. Abantu iyo bavuga ngo barasenga cyangwa se bavuga ngo uyu ni role model wanje niwe watumye nsenga, baba wibesha. Ariko iyo wawe usoma Bible, ugasoma Bibiliya, ugasenga, Bibiliya yonyine uyisomye izi gusaba gusenga. Iyo wumvishe ijwi ry'Imana muri wowe, uwo unezero, Bibiliya iravuga ngo ubabaye nasenga, unezerewe naririmbe. Rero mu bihe byose tugomba kubaho mu buzima bwo gusenga. Nta muntu urinda kubimbwira cyangwa se kubinsaba ngo senga, ahubwo ni ubuzima ngomba kubamo. Gusenga ntabwo biza biba buri gihe, cyangwa tuvuga ngo ni dimanche a dimanche. Gusenga ni ubuzima, dusenga buri munsi. Ibyo dukora, ibyo tuganira biza bigaragaza abo turiho no mu gihe tutarabivuga. Bisigura ko Fofo uri umunyamakuru. Mbere yo kuvuga ko uri umunyamakuru, ahubwo ikinyamakuru cyawe kigomba kuvuga ko uri umunyamakuru utarabivuga. Cyo ubwo utarabivuga. Cyo byerekwa. Kuko wambonye byenda uravuga ngo meze nk'umushumba, sinzi aho wabikuye. Rero hari umuntu uzubona ugahita uhabwa icyo aza akora, ntabwo ubona amakara umubaze ngo suri makara, uzimubona ugahita uhabwa icyo aza akora. Ko numva wambwiye ngo gusoma Bibiliya nizo zatumye ukunda gusenga, kandi nkaba mbona mu myaka wenda kuruta biragaragara. Watangiye gusenga nako watangiye gusoma Bibiliya ryari? Bibiliya kugira bituma ukunda nyine gusenga. Bibiliya nayitangiye kera, mbetangiriye muri Sunday school, mu byo twagaze twiga kera, nyine babitwigisha mu ngamba urabizi. Iriya niho twabihereye, ariko ukayisoma nka resitation, ukayisoma utawigenderaho. Uburyo bwiza bwo gusoma Bibiliya si ukuyisoma, ni ukuyishyira mu bikorwa. Bijya bike wasomye, ushaka ntiwokongeraho ibindi, bya bindi wasomye ugenda kubishyira mu bikorwa. Ariko impamvu abantu bananiwe ni uko hari byinshi basomye, hari byinshi bazi, ariko ari bike bashyira mu bikorwa. Urakoze. Katukubaze ikindi kibazo bigira giti, ni iki cyazanye Yesu hano mu isi? Yesu cyamuzanye ni urukundo. Yari akunze abanyabyaha, yari akunze abadakunditse, bimutera kuza kuducungura. Yaje gufata icyo twari dufite, yaje kwambara umubiri upfa kugira ngo atwambike umubiri w'Imana udapfa. Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Rero Yesu Kristo yaje gufata icyo twari dufite kugira ngo dufate icyo yari afite. Ni ubuhe ubuzima twakwita ubuzima? Ubuzima cyangwa se ubuzima bw'umuntu. Hano hari ubuzima bwinshi ku natwe turiho, ariko ubuzima buriho ni uburiho muri Kristo. Ubuzima buzima ni ubufite ubuzima bw'umwana w'Imana muri bwo. Umwana w'umuntu udafite umwana w'Imana nta cyerekezo afite, arasa n'uwawirahuriraho amakara. Ashaka yona kwimenyereza ku kibiriti, akaba yumva ukuntu biza bigenda. Urakoze gutanga urugero rwiza. Umwana w'umuntu nako umwana w'Imana ninde? Umwana w'Imana ninde? Ni uwemeye umwana w'Imana. Umwana w'Imana ni uwemeye umwana w'Imana. Umwana w'Imana ni Kristo. Hanyuma Bibiliya kuko nabimaze kubivuga, bavuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Rero umwana w'Imana ni uwemeye uwo mwana w'Imana watumwe kugira ngo azaducungure. Mu gihe utaramwemera, mu gihe utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ntabwo uri umwana w'Imana. Iyo filozofi irenze. Abantu baraza kubitabura ari bakeya ko ndabyumva. Ongera ukabasubiriremo. Umwana w'Imana ninde? Umwana w'Imana sinzi ko kabasubiriremo neza kugira hari aho kumva kuri rimwe. Umwana w'Imana cya mbere ni uwemeye umwana w'Imana, kuko Bibiliya ivuga ngo
yaje gufata icyo twari dufite kugira ngo dufate icyo yari afite. Uwo ni umwana w'Imana, ngo bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Umwana w'Imana rero, umwana w'Imana rero abagitabe ni bake, baraza kutubwira muri komantere, ariko ndizera ko babisobanuye neza. Reka tugane twihuta, sibyo? Ingaruka zo kwishira hejuru zitubwira. Ingaruka zo kwishira hejuru, kwishira hejuru ni bibi. Tagawa yaravuze, pastor Daddy turamusohoje, yaravuze ngo turamusohoje cyane. Yego, yaravuze ngo kwishira hejuru ngo ni ugutakaza ikibanza wari ufite, ushaka guharanira ikibanza utari ufite, ugahita ufata ikibanza utigeze uteganya. Niko kwishira hejuru, ariko mu buryo bwawe, mu buryo bwanje, umuntu wishira hejuru yigira imvuzi yo kwivuga, aho kubika imeme mu kwivuga kugira ngo ibyo akora bivuge n'ibyo atavuze. Wowe fofo ukaza kumbwira ngo ukaza kwigira iyo mvuze, ukaza kwigira umuntu uzi kuvuga ku bya cano yawe, aho kubika imeme mu kumbwira ibya cano yawe kugira ngo bya bikorwa bya cano yawe ukora bimbwire. Rero ko niko kwishira hejuru. Umuntu wishira hejuru aza yigira imvuzi yo kwivuga, aho kubika imeme mu kubivuga kugira ngo ibyo akora bivuge ibyo atavuze. Ngaho tubwire rero nabwo kwicisha bugufi, ni izihe mbaraga zo kwicisha bugufi? Tubwize kwicira hejuru. Kwicisha bugufi, Rocky no numvise uvuga, Rocky Kimomo aravuze ngo ni ukubanza kwibuka kuzapfa. Bava abantu wenda baza bishira hejuru bamwe, ni ukubera ko batazi nuko baza biyibagiza ko bazapfa. Wibutse kuzapfa igomba kukubera impamvu yo guca bugufi, kubera ko nta muntu, buri muntu wese azi igihe yavukiye, ariko ntazi igihe azapfira. Rero ukwishira hejuru no munsi, ejo utazi bizakubaho. Ukwishira hejuru, kwanga guca bugufi uyu munsi, ejo nawe tukakugeraho. Hari amakuru menshi aza kugeraho, bikumva ngo fofo byamubayeho ibi nibyo byamubayeho, kaba nubona imbaraga zo kuja kubivuga, kaba nubona imbaraga zo kuja kukwandagaza. Ariko jewe amakuru yanje yasohoka, kaza mbabwira ngo mubifate, nimba ari video ngo muyizimye, nimba ari audio ngo wangu ntuyigeze kure. Ariko wanyu iwe yasohoka, ukaza umubwira ngo iheze nana irebe. Rero guca bugufi no kwemera umwana w'Imana. Kristo niwe rugero rwo guca bugufi. Umwana w'Imana akemera guhinduka umwana w'umuntu, kugira ngo uwo mwana w'umuntu ahinduke umwana w'Imana kubwo kumwizera. Rero urugero rwiza rwo guca bugufi ni ukwizera. Uwizeye wese agomba kurangwa no guca bugufi. Nimba uzi utubwira ko wizeye cyangwa se uzi usenga, ariko utagira guca bugufi, oya, ntabwo wizeye. Kuko igenda twari tuvuganye mu kanya wo gushigikirana, hari igihe uzanga gushigikira uwo kagushigikiye ejo. Tuzi ejo hawe, tuzi uzi preza, uzi pasi, ariko tuzi fitire. Rero hari igihe uzanga gushigikira uwo kagushigikiye ejo hagera ukabura gushigikira. Yego. Urakoze kubisigura. Kankubaza aka kabazo kagira gati nako hari abakunzi bawe benshi bari buze gukurikirana, wenda batarahura n'amaso ku yandi, sibyo? Bifuza kumenya ati Esbone mu bundi buzima butari mu ikanisa, hirya y'ibiri kubera mu ikanisa bari mu biki? Niki cyane kiba kikokipe cyane? Ni hirya y'ikanisa, ni ishuri. Mpamvu umuntu agomba gukunda ishuri, ni ukubera ko ubu nyine twebwe tukingana gutya, cyangwa se urubyiruko nitwanga kwiga cyangwa se twiga dukora, ejo n'ejo bundi muri fitire mu myaka tutazi tuzokoreshwa n'abo twugakoranye nabo. Wowe muri fitire 2030 uzoba wawukoresha mu gihe nanze kwiga, twokubaye twembi turi ababosi wawe umushinga naje nkawuguha. Rero kwanga kwiga ni amakosa. Umwana w'ubwenge agomba kwiga, kandi ntabwo tuza tuje ku ishuri gushaka ubwenge,
kuko ubwenge n'impano y'Imana tuba tuja ku ishuri gushaka ubumenyi ku kintu kimwe tutazi, nicyo gituma uzasanga umuntu umwe yafashe fakirite runaka undi yafashe iyiwe. Rero ntabwo tuba twagiye gushaka ubwenge cyane, ahubwo ni ubumenyi. Yego. Okay, kankubaza akabazo nako ati Esbone akunda kureba filime cyangwa se akunda kureba match? Ni filime, ariko apana filime bene zino. Filime ziratandukanye, apana filime ziratandukanye. Ni filime ukunda izihe nyine zoe bwoko? Filime nyine zasobanuwe na Rocky, kubera ko hari ibintu byinshi azavuga by'ubwenge byokungura umuntu, kiretse kureba filime irimo akajagari no kurasana ukamara season yose nta kintu ukuyemo. Ariko reka azasobanura ibyo baba bavuga akongeramo n'ibyiwe ukaba wokuramo n'isomo. Okay, ngaho ku muntu wifuza kugira icyo nawe azomenya, sibyo? Yego. Ni nkaya wo murangira yo kuri ubumenyi yifu cyangwa se ukurikirana, tufate ngo ngubu hari abazakurikirana isomo ry'umwanafunzi, abandi nyine abandi batandukanye. We niyo uza wibanda cyane nyine nakangura n'undi gukurikirana. Undi wese ushaka ubumenyi, umuntu ni umutumaho, ni umuntu bita Bible. Ushaka ubumenyi ntaho ukura ubumenyi utisunze Bibiliya. Uwo ni we muntu wa mbere, ndimugereranyije n'umuntu ariko ni ikintu, urabyumva. Hanyuma uwo muntu wa kabiri ni ugukunda ibitabo bisanzwe. Billy Graham afite ibitabo yanditse ndetse n'abandi bose. Ugasanga uri umujene ungana nanje utarasoma byibuze n'ibitabo bibiri utaranayigera hagati, nta mirongo n'umwe uzuye muri Bibiliya, ariko mu gisirimba niwe wa mbere aho. Ikindi kiza kintangaza, ukabona umuntu kwikanisa yitwaje moshware na Bibiliya, oya ni ifirimbi. Yitwaje moshware ni ifirimbi. Sinzi, ubwo ni ubuyobe kubera ko selonjewe, ubwo ni ubuyobe kubera ko kwikanisa tuba twagiye kwakira. Hari ibintu bakubwira ugasabwa kwandika, rero ntangizi yigize niko nza numva bavuga. Tuba twagiye kwikanisa kwandika, tuba twagiye kwikanisa gusenga, ariko mu gihe uvuye iwanyu ugahita utora akamoshware, ugahita utora n'ifirimbi, bisigura ko ugiye kuvuza ifirimbi no kwihanagura icyuya cyavuye mu ifirimbi wavugije. Ariko atari ukuvuga ngo ni ugukunda ijambo ry'Imana cyane, ahubwo ari ugukunda igisirimba. Kadukomoze ku bayumbe nabo, abayumbe bose niko baba bakirijwe nyine. Ndabyumva ko ushatse kuba ko hari bamwe b'ibyuya bo gutwara amafilime nyine n'imishwara, sibyo? Akaba n'abandi nyine tuzi ko ari abayumbe nyine bamwe tunemera. Yego. Wewe bisobanura gute abayumbe bose niko baba bakirijwe? Aho nta muntu nocira urubanza bavuga ngo abayumbe, ariko umuntu uzuja kwikanisa yitwaje moshware n'ifirimbi. Moshware, hari moshware za 25,000 de plus, agenda ari 20,000, aho ibika ari 300. Utari ukuvuga ngo afite ubumenyi burenze, kamaje kwikanisa yitwaje moshware n'ifirimbi, atekereza ko ari hasi mu bitekereze, ako sinzi ko atari umuyumbe wenda, ariko mu mitekerereze ari hasi, kubera ko ugomba kuja kwikanisa wandika ibyo bavuze, ijambo ry'Imana, ugakunda kwandika, ukaba inshuti ya biblioteke. Impamvu abantu benshi bagira ubwenge nk'abo waruze ba Ismael Mwanafunzi, ni uko ari inshuti za biblioteke. Ntaho kwandika se muri telefone ntaguciye kuko byoroshe. Bibiliya nshobora kuba nyifite hano na agenda wenda nyifitemo hano. Ibyo birashoboka. Ibyo birashoboka kwandika muri telefone, ariko uwo wandika muri telefone nta rubanza n'umucira. Ariko ahantu hamwe hari akabazo, kubu nyine twari tugiye gutangira ikiganiro, bavuga ngo reka ushiremo akadege batagusakuriza. Rero mu gihe hari umuntu ugiye kwinjira mu ikanisa akagira umutima wo gushiramo akadege kugira ngo yandike biza gukorera uwo muntu nta kibazo. Ariko umuntu uzuza agafungura connection, akazagira gutya, akabanza akaja muri WhatsApp, akagaruka akaja muri Bible, oya, n'amakosa, ubutumwa bubiri budahuye.
tugana ku musozo nari nshaka kubaza ikibazo kivuga ati niki kiduhuza n'Imana? Kiduhuza n'Imana n'umwana wawe. Bibiliya iravuga ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe uzoja kwa data ntamujanye. Rero sinzi umuntu wigeze kumbaza ngo se abamizirima bazoja mu ijuru. Ndavuga ati simbizi, sinobivugaho cyane, ariko icyo nzi paraporo ya Bible nimba Yesu ari inzira y'ukuri n'ubugingo, hanyuma abamizirima bakaba batamwemera, sinzi ko bojayo. Ariko nimba hari umumizirima ubyemera, byenda arashobora kujayo ari n'umumizirima, kuko ndirimbo ivuga ngo nta yindi nzira munsi y'ijuru twaboneramo gukizwa atari Yesu. Abayisilamu rero baragowe ko batemera Yesu. Ntabwo bagowe, bo baza bavuga ngo bemera Imana. Uzi se Yesu ntibamwemera k'umwana w'Imana, ahubwo bamwemera ngo nk'intumwa cyo kimwe na Muhammad ngo nawe ni intumwa. aho bivugaho iki? Urumva ni intumwa cyo kimwe n'abandi ba Petero, ni ba Petero? Yego. Abandi bose ya. Njyewe Muhammad uriya mugabo wabo ntawe nzi cyane, ariko mufatire muri classe nyine y'intumwa. Yego. Yesu ntago yaje ari intumwa, kuko Bibiliya zivuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi uru jambo yahoranye n'Imana, akavuga hepfo kandi jambo yari Imana. Rero Yesu wenyine yari Imana. N'Imana yemeye kwambara umubiri w'umuntu upfa kugira ngo uwo mwana w'umuntu cyangwa se uwo mubiri abari bambaye uwo mubiri bambikwe undi mubiri w'ubumana udapfa. Rero sinzi icyo navugira kuri Muhammad cyangwa se Yesu, ariko icyo nzi Yesu n'umwana w'Imana waje gucungura abana b'abantu bitewe n'urukundo. Rero abo bana b'abantu nabo bamwizeye, ikibatera guhinduka cyangwa se ikibatera gukomera no gukomereza muri no gushinga imizi muri Kristo. Ariko gushinga imizi mu idini ukaza wumva ngo ndi so wanyu, ngo ndi onkre wawe, ngo ndi nyokorume, ngo ndi iki cyawe, ngo mfite ikanisa hano nguze. Sinzi jewe sinzi icyo nabivugaho, ariko numva igice kinini ko ari idini. Igikenewe si ukuba mu makanisa ba bene wanyu, apana ba bene wanyu, ikanisa ryose. Igikenewe ni ukuba muri Kristo. Igikenewe ni ukuba muri Kristo, ukinjira indani ukaba muri we. Abaza bakubona niyo utanagiye no gusenga, baza bakubona bakavuga ati uriya muntu azasenga. Urumva nta mpamvu zo kuja kubyigana mu makanisa? Oya, ku ikanisa wowe ufite umuriro wawe, naje afite uwanje, tugahurira kugira ngo ducyazanye, dukomezanye. Ntabwo bisigura ko twoguma imuhira. Oya, tugomba kugira aho duhuriye mu ikanisa, ariko apana kuvugira ngo ni ijya bene wacu, nkaho Yesu Kristo yabaye umwitira, nkaho yabaye uwundi. Oya, Yesu Kristo n'umwana w'Imana, abamwizera bose, iyo bari umukongomani w'umuki, iyo bari umurundi, iyo bari umunyarwanda, iyo bari twese turi abana b'Imana. Ugapfa gusa kuba umwemera. Rero kumbwira ngo ukazana ibyo kuvukana by'umubiri ngo ndi so wanyu, ngo ngwino, numva ko ari idini. Ariko twese turi abavukanyi, turi abavandimwe muri Kristo Yesu. Turagushimiye cyane. Katukubwira ngo ugire icyo ugenera abantu batarakizwa, wenda batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza nabo, donc abakiri mu byaha, ugire icyo ubagenera nyine nk'ijambo wenda ryo bafasha kuva mu byaha, nyine nabo ugira bemerere bave mu byaha. Icyo nubagenera, gukizwa no kwizera. Nta muntu wakijwe atarizeye. Rero icyo nubagenera ni ugukunda ijambo ry'Imana. Byibuze niba uzumva ko utukizwa, niba uzumva ko utusenga, niba uzubona abayumbi ukabagaya, kabo wari uzi ngo abayumbi b'abayumbi ariko batari abayumbi, ugomba gusoma ijambo ry'Imana riza rikubwira. Rero uburyo bwiza bwo gukizwa no kwizera Imana, kandi kwizera Imana biza bigaragara, ntabwo biba mu kanwa, biba mu bikorwa.
ntabwo biba mu kanwa, biba mu bikorwa. Ntabwo ari ukuvuga ngo jewe ngo narakijijwe ngo nza nkora ibi oyoye. Ibikorwa nyine ni ibi gutanga amafaranga mu ikanisa, gutanga nyine ibintu byinshi cyane. Hari abantu bamwe nza numva bashima ngo turashima Imana ngo umwana yari yagwaye ngo bigenda guke na guke. Numva ko nyine birakwiriye, ariko ishimwe rikomeye ni ugushima ko twahawe agakiza ku buntu, kubera ko umwana wawe yogwara, kuko hari abadasenga, hari n'abatizeye, kandi baza bishura amazu, abana babo baza bagwara bagakira, ariko icyo badafite niko umuririmbyi yavuze ngo twebwe icyo turusha abandi ni uko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka. Icyo nicyo tugwiriye kugira ishimwe, icyo nicyo tugwiriye kwirata, naho kuvuga ngo nari nagunzwe ngo impanuka ngo bigenda gute. None se ibyo waba ushimira, ibyo waba ushima ngo wari wagunzwe ngo urarokoka, ko hari n'undi udasenga shimira Yesu Kristo waduhaye agakiza ku buntu. Ukabona amakirita amwe amwe ukamubona umunsi wose urashize nta muntu ushimye, kandi ishimwe ntabwo riza riba rinini. Ishimwe ntabwo riza riba rinini, uku ni uku twaba tuvuga ni ishimwe ry'Imana. Hari igihe rero wogwaza ukumva ko ari ishimwe ry'Imana, ukumva ko ari ikintu gikomeye, ariko nta kintu kinini Imana izikora, nta n'ikintu gito Imana izikora. Imana izikoreshwa n'urukundo dukunda, kandi tudakunditse. Impamvu mvuze ngo tudakunditse ni ukubera ko dusabwa gukora neza ariko tugakora nabi. Tubaye hano mu isi nk'abasenga, ariko twashaka kwikompara n'abadasenga tugasanga ko turaja gusa. Ugasanga umuhungu afite komporutema isa n'umunyakabari, kandi aba ari we ukakwiriye guhindura umunyakabari. Rero uwo munyakabari yamureba akavuga ati n'ubundi sinje mu ikanisa, kubera ko n'abari mu ikanisa niko bameze. Umukobwa w'umuyumbe, umukobwa sorry kuvuga abayumbe, ariko nyine umukobwa usenga, umukobwa umeze nk'uko ameze mu ikanisa, akazana komporutema zimwe zo hanze, ku buryo n'abo hanze bamureba bakavuga ati sinkwiriye gusenga kuko n'abaza basenga ntaho dutandukanye. Nizigera nk'aha ugasanga komporutema nimbi pe. Okay guys, katubashimire mwe mwabanye namwe cyangwa se muzareba kino kiganiro. Turabashimira cyane, muri abantu beza, mwe mwakoze subscribe, twabashimiye, twatangiye tubashimira, ariko ntitworekera kubashimira. N'ubundi mukomeze mudukurikirane, tuzagenda tubagezaho ibindi bintu bitandukanye. Ndabizi wowe uribuze kureba kino kiganiro uzagishima, nugishima turagusaba kugisangiza abandi mu magroupe tuyemo, cyangwa se ku bandi ushaka kukigezaho, kugira ngo dukomeze twamamaze ubutumwa bwiza. Rero turabashimiye cyane, murakoze.